Bugün sözümüz hoş turunda bulacak. Allah Teala Kur'an'da aytgan: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve lillahi 'alan-nasi hajjul beyti men istata'a ileyhi sabila." Kişi gitken kişilerge Allah'ta ibadet üçün hoş kılı farz kılındı. Hoş, yani tilde hoş degan söz büyüklükке umtulu deganni anlatar. Şeriatta hoş ol maxsus o'ringa, maxsus vaqtda, maxsus bir amallar bilan ziyorat qilishni anlatar. Hoş İslam'ın erkenlerining birisi. Kim hoşning farzligini inkar etayotgan, İslam dinidan chiqar. Har bir ozod, aqlli, salomat, balig'likka erishgan musulmonga safari tamomlagancha transport bilan o'zini ta'min etarlik bo'lsa, ham shulay hajga ketganda oilasini ta'min etarlik, boyligi bo'lsa, moli bo'lsa, onday kishilarga, boy kishilarga haj qilish farz bo'lib turadi. Haj qilish Alloh taolaga tavakkal qilishni ham bo'ysunishni ko'rsatuvchi belgi. Ishak İbrahim alayhissalom Robbisidan bo'ysundi, ham o'zining jonin, molin ham bolalarin Alloh taolaga topshirdi, Alloh taolaga tavakkal qildi. Haj qilish qiyomat kunina qadar Alloh taolaga bo'ysunishni ham tavakkal qilishni ko'rsatuvchi belgi bo'lib qolacak. Ibodatning bu turi maddiy shig'illar ham shulay fizik tirishlik qo'yuvni talab etadi. Bundan tashqari haj musulmonlarning zo'r yig'ilishi, boshqa el musulmonlari bilan aralashuv mumkinchiligi. Alloh taolo Qur'onda aytgan: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Hajning farzligini kishilarga e'lon et. Ular o'zlariga foydali narsalarda qatnashish uchun belgili kunlarda u belgilagan qurbondan sholg'an vaqtda uning ismini zikr etish uchun sening yoningga jayov kelish, uyalarga o'tirib uzun yo'llar bilan kelishaklar. Bu qurbonning etini oshamiz, ham yorli kishilarga oshatamiz. Ya'ni haj qilganda kishi ko'p turli og'riqlar kechiradi. Ham shunga ko'ra da haj uchun bek zo'r ajr va'da etilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uning ajri to'g'risida aytgan: "Al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah." Qabul bo'lgan hajga jannatdan boshqa ajr yo'q degan. Agar kishi hajni yerine yetkazib, butun shartlarni to'g'ri keltirib o'tasa, uning butun gunohlari g'afur etiladi. Ham u yana tug'an bola kabi bo'lacak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Man hajja lillahi falam yarfut va lam yafsuq, raja'a ka yawmi waladathu ummuhu." Kim Alloh rizoligi uchun haj qilsa, ham haj qilgan vaqtda buzuq so'z so'zlamasa, gunohlar qilmasa, ona anisi tug'ilgan kunni kabi gunohsiz qaytashadi. Ya'ni kishining butun gunohlari g'afur etilacak. Boshqa bir hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmin Arafah. Min yawmi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al-malaikatu fa yaqul ma arada haula'i." Alloh taolo o'zining qullarini eng ko'p jahannamdan ozod etadigan kun bu Arafada bosib turgan kun. Alloh taolo u kunni qullarga yoqinaya, ham ular bilan farishtalar oldida g'ururlanib, farishtalardan so'rayashib, narsa tillar bo'lardi. Ya'ni Alloh taolo bu vaqtda, Arafada bosib turgan vaqtda o'zining qullarining tilaklarini amalga oshiradi. Ular so'ragan narsalarni, duo qilgan
duaların, Allah Teala dualarına cevap verir. Dualarını kabul eder. Şulay uк haç kılırga çıkkan çıgımlarını Allah Teala 700 tapkır arttırıp kaytara. Haç bilen umrani bir artı ötevçilerinin ömürleri uzunaya, rızıkları arta, onlardan fakirlik yaragaya, hem günahları bitirirler degan rivayetlerini İmam Bukhari, İmam Müslim, Ahmed rivayet kılalar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem umra turunda aytgan, Ramazan ayında umra kılу zul hajga yoki men bilan birga haj kılуга teng degan. Agar kişinin mümkinçiligi bulup da haj kılmasa, o günahlı bular. Hem şu hali yıllar boyu devam etse, o Allah Teala'nın emirlerine saltın karagan bular. Bu ise indi takva kişilerinin sıfatlarından tugul. Ali radıyallahu anhu'dan getirirler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken, men meleke zaten ve rahileten tübelleguhu ila beytillah وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Kişinin malı bulup da, şöyle transportu bulup da Allah yurduna hoş kılmasa, Yahudi yoki Nasara gibi ölecek. Yahudi yoki Nasara ölümü bilen ölecek. Çünkü Allah Teala kitabında aytgan, kişilerinin Allah'a qarata buruşları tavbaga hoş kılır. Agar doğrundan buldura alsalar. Yani bu hadiste kisatu var. Kişinin mümkinçiligi bulup da hoş kılmayken, o Yahudi yoki Nasara ölümü bilen ölüm mümkinligi turunda bu hadiste kisatu var. Şuna göre de kişinin mümkinçiligi var iken, hali var iken hoş kılırga, ulanı kılırga deyiş. Agar endi u kılmayken, u Allah Teala'ga bergan, Allah Teala'ga bergan salomatligine, boyligine shukr etmagan bular. Ham endi u islomga, ya'ni muvofiq to'g'ri kelmagan ishni ishlaydi. Ya'ni mumkinchiligi bo'lib hoş kılmayken, ya'ni u islom musulmonlar gibi ishlamaydi. Çünkü Yahudiler hem Nasaralar gibi yaşay, hem Allah subhanahu mümkün. Kişinin boyligi bor ekan, ona hoş kılу farz. Mümkinchiligi bo'ldi ekan, u shunda u hoş kılırga kishiga xayrli. Çünkü kishi bilmay, qachon o'lacak. Allah Teala qarshida burishlarimizni o'tab, ham Allah Rabbimizga chin mumkin musulmonlar bo'lib qaytarga Allah Teala barchalarimizga nasib ham yasar qilsa edi. Всевышний Allah в Коране сказал: обязанностью людей по отношению к Аллаху является совершение хаджа, если они в состоянии это сделать. Хадж в языковом значении означает стремление или намерение к прославленному. А в шариате хадж означает специальные действия, совершают в определенное время, в определенном месте и определенным образом. Каждому свободному, разумному, здоровому, достигшему совершеннолетия, хадж, также у которого есть финансовые возможности, хадж является обязательным хотя бы раз в жизни. Хадж есть прекрасный символ упования и покорности, который проявил достижимый пророк Ибрахим, алейхиссалям, своему Господу душой, детьми и имуществом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: за принятый хадж нет иного воздаяния, кроме рая. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто совершит хадж ради Аллаха, не злословия и не совершая больших грехов, тот вернется таким же безгрешным, как заново родившийся. В другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: совершение хаджа и умры последовательно друг за другом удлиняет жизнь и умножает пропитание, уничтожает бедность и грехи, подобно тому, как струя воздуха уничтожает ржавчину и железо. А тех, кто откладывает совершение хаджа, имея на это возможность, они ведут себя как те, кто не придерживается ислама. Так как они живут как иудеи и христиане, то и возможно и они умрут таким же образом. Потому что Аллах Всевышний повелел, что для хадж является обязательным для человека, которому он даровал соответствующие условия.
Пророк, саллаллаху алейхи сказал, тому, кто не совершит хадж, имея средства и верховое животное, на которого он может добраться до дома Аллаха, нет разницы умереть иудеем или христианином. Ведь Всевышний Аллах сказал, Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку хадж, отправляться к дому Аллаха. Пусть Аллах Всевышний даст нам всем возможность совершить хадж. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.